abenza amaposter bafaka iposter afaka nonkosikazi wakhe ngoba into yakhe akuyona kaKristu. Into kaKristu ayinagama, igama layo yibandla likaKristu, akuyona ifaith machine, akuyona iassemblies of God, ibandla likaKristu. Ithi ke ngoyisolution bonke abantu abanamagama ecawe nabaziqale nabazi-founders ecawe mabawachithe loo magama lawo, bachithe ezo nto zezocawe, bafunde iBhayibhile, ibandla li-establishwe according to the scripture. Kuvinjwa sisibek namhlanje kuthiwa ngeke baphume ose-Assemblies of God akahamba ayogana insizwe engakholwa la, funeka baganele khona la, ashade nekhehle likhonza khona la. Ngenxa ukuthi bazi ukuthi umuntu okholwayo umuntu okhonza ebandleni labo, lo khonza kwelinye ibandla okhonza uNkulunkulu kwenye indawo akakholwa nhlobo system yamadimoni. Bahlezi usisa abagani bokuxoka into yoba le nto yeyenu, yeyemizi yenu, nicreatele nina. Bona le nto into yoba uDuty hlanganyela nathi ukhombe kuwe nonkosikazi nibe nibeke ipost phaya each and every Sunday ngo-10 o'clock until 1 o'clock hlanganyela nathi with the late apostle and apostle bani. So zonke ezo zinto ezo zizinto zenu nizakhele zona, akunawuphuma mfundiso kaKristu kuloo nto leyo. And mandiyithethe into ethi noba ngabana abantu bangaloko besithi hayi phaa kuyashunyelwa phaa kuthi enkonzweni akukho best kwinto yegama, nilihlalisele ntoni igama kanti akufananga kanti aliwoywanga. Yabo sanokusixokisa, siyayazi loo nto le, sisuka koo-faith mission kuye ingqondo yakhe ayikalungiswa. That is why uhambula izimpi ongamele uzilwe ngenxa ukuthi ingqondo yakhe kude noNkulunkulu. Ukuzila okuyikho bayangifuna izinsuku zonke, bafuna ukwazi izindlela zami. Akukhulunywa nabantu abasondayo, kukhulunywa nabantu abane-understanding kaNkulunkulu. Who is God? Ubani uNkulunkulu? Do you know him? Njoba usableacha nje, njoba usazenyeza ngebala lakho, uyamazi uNkulunkulu. Njoba unamahloni nezinwele zakho, uNkulunkulu adala wathi kuhle wena unamahloni ngakho, uyamazi uNkulunkulu. Ayibazalwane, sizoveza impawu zokuthi wena umazi uNkulunkulu, sizoveza impawu ezokuthi siyabonga umazi uNkulunkulu. Awumazi ma singamazi uNkulunkulu asaneliseki yiloko asinike khona. Masingamazi uNkulunkulu asijabuli yilo uNkulunkulu asinike kona. Awusanibonani? Cela siphinde verse 2. Nokho bangifuna izinsuku zonke, bathanda ukwazi izindlela zami. Nokho bangifuna izinsuku zonke, ake senze into eyodwa bazalwane, ake sithande ukwazi izindlela zikaNkulunkulu. Sesisontile sakwenza konke, sakhuluma ngelimi sakwenza, ake sithande lento yokufuna ukwazi ziziphi izindlela zikaNkulunkulu. Makukhulunywa ngeindlela zikaNkulunkulu, kukhulunywa ngani bazalwane benkosi? Kukhulunywa ngomuntu ogcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu njengoba injalo, ongaye ezwini likaNkulunkulu eyofuna iscripture esizovuna yena, ongaye eBhayibhelini ayofuna iscripture esizohambisana naye. Yabona nje the reason ngithi asinabo abazalwane, siyayazi loo nto le, sisuka koo-faith mission, siyayazi into yoba nama-faith mission azidla ngobu-faith mission babo. Hayi, anexesha lokuba indaba kaKristu ayibeke ecaleni noba angaphika, anendaba ama-Assemblies of God, indaba kaKristu akayibeke ecaleni, adlisele ngobu-assemblies babo ba thina apha ekhaya, uyaqonda, nofe njalo zonke ezicawe. Bonke aba bantu banala magama uyayibona tontoni Ark of God Ministries, zonke ezo nto ezo apha ekhaya apha, there is no such a thing bazalwane. So noba ngabana abantu bangafuni into yoba ngabana
masiloko izinto sizicenga, sizithethela into yoba bave kamnandi okanye sizithandekisa kubo. Uthi uMpostile Paulus xa ethethayo uthi kubazalwane, akhange ndenzele uba ndithandwe nini kanti ngabantu bonke. Ya, so asenzeli ukuthandwa ukuthi hayi ngoku siyakuva, asenzeli loo nto leyo. So if usuka ecaweni, usecaweni enegama, vele soze uzithande iividiyo zam, soze uyithande indlela endithetha ngayo, soze uyithande ukhuthazeke izinto endizibekayo. Uyayibona nje bendisanda ufuna umnumzana apha ebethi bona